Paman nukar iwak. Hendak iwak yang mana, Ding? Yang ini berapa? Itu murah aja. Yang ini berapa? Itu 2,5 juta. Yang ini, Pang? Ya itu 3 juta. Yang ini, Pang? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Seberataan berapa? Berataan. Bujur-bujur. Serius kah seberataan? Bungol banget kakak anaknya nih. Kada kawan sejuta aja kah? Seberataan sejuta aja kada kawa kah? Ih, sejuta aja berataan. Bujuran kah? Bujuran sejuta aja berataan. Mululu pian nih.